Bismillahirrahmanirrahim. Hamda shukur kurani niyamatag gevere Allah subhanahu wa ta'ala ya. Salawata salam levung edi dua kurani miyammat geman nabiya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Adme salawata salam ga ekalega fan getur aluna mitur sahabe shamil kuram. Dibehi bahu academic isverin vadang tibeve emha izzaterin. Insaf Allah bikurava insaf perifandiyarun adi alugud ke sepada mi mubarak ge baverin. Aslam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade tarike ki khaba fang faratum algod menne varuta fawa komme thanaka komme kamaka komme ech me dennevi tarika ilmverin bastavani magadu debayakan ei maaddi tarikaya maanavi tarika men komme tarikayakum ves algod menne eta kame kiyade eta waahake bonede etan hadisayen olum pilwalde me dalgod balalani asari tarikata bonede kankama Ade Asari tarikatakum bunadani divehinaki kom bayakan egoton ba horubadu us pasgadum fenunu budagge bola bayin asartakun egigendani Hinduism mi rajega ekkan toddu dagabaya gamuge hatteyya femfushi asari veyoin algodmena yagime gendani budu deenuge asarta mi rajega hurikan kaf Hakashdo kurihina taragadun algodmena yagime gendani miladi sanatuge timmana garuna hamaya divehi tarikh dakan hamma miyayako nonu landu maabudu sarhadun algodmena yagime gendani miladin havana garunuga India ge pallava darikolu beenukure brahmi akuru divehi mes beenukure mundiyaka ade asari tarikatakum munedeni mi vaahakata divehinaki kom bayekkan divehinge tarikhuge doshikan divehinge gabul kuruntaka divehinge sagafe ade Asari tarikatakum bunadeni divehinnaki fannuweri hunaruweri masaketeri bayakan balalamato divehinge masakatugatere galwadamge masakata radashga hori hiri galu miskittaka hiri tabutaka keduntaka guluntaka neguntakun algodmena yagime gandani divehinnaki galwadamge fannuga hunaruweri masaketeri bayakan e zamani evves alata beenukurmen neti galwadamge masake koffawa gotuge furihamakam algedmen agendani me kamuga divehinnaki ara hori miyekka hama miyako raawala ruulalave eggut ettanun anettana badal kullave gotan hadafawa miskittakum ves algodmen yageme gandani hama mika ta Dagavadaka, Havitataka, Viharatakuga, Fafanagafa, Gotamis, Algodman, Yagame Gandani, Divehinaki, Funveri, Hunarveri, Fardveri Baika. Liala Jamaka Masaka the Balal in Amaves, Hito Lafayang, Lakodigatang again Kisara, Egga Jassa, Kulataka, Ala Kurahutakumas, Algodman, Yagame Gandani, Divehinga Fada, Funna, Hunaro, Danamanto, Ming, Komme, Funnegaves, Divehinga, Amila, Goita Benukofave, Amila, Ufadunta Benukofave, Asari Tarikatakum, Mifa the Kankan, Algodman, very reaching a Bakiade. Ade. Asari tarikatakum bunadani hubbul watanga mativerka not a gaumi lobby ge mativerka me gaumi lobby algodmenge hittakuga ala kodde muduwa kodde tantanaki asari tarikata egoton udiyemu gaduwar fenna komme paharako botta kurfan mirajattaka ve wadagannevi mativeri gurbanege agu wazan kurave eta kurfan mirajattaka kodde ve khidmetakuga agu algodmena ala kuravenginde hama miyako adarasge fanu ziyara fenna komme faharako ade daani jihaduga wan de shahidu noni mol kamiyabuga mihem bune algodmenge hittaka dirungenesde gawmattaka gurbavumaki komme divehi dariyege wajibakan algodmena hadan kodde adarasge fanu ginikanya hanguram kuravan jehi wadage manzaru algodmenge lomacha sifa kodde ade asari tarikatakum bunadeni mivahakata gawmattaka gurbamwa gawma khidmekura batalonge agu e gawmun abadues wazankuram dakan e loibba nimumenna annanaka ade asari tarikatakum bunadeni divehinnaki amillavanta ufedduntari ilmuveri bayka mikan emme reach bunadeni divehinge emme muhimmu maanavi tarikakamugawa divehi bas mi bahugawa darajata egotum man Allah nama wahi kurawani Kirt Rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama hadis kuravane principal nama vidaluwane alugodige bappa nama bunuwane alugodige gang equity nama bunane dannavanto me divehi bah lipfa varaves khas sifai vara madu bahaka noni lipfa nuwa sifai hama meyako divehinge akuraki ves pahakulave tarike bahuge maheru de silva vidaluwane me sarhadduga ves beenukurave emme scientific akuraki divehi baska I mean thana akuraka
mi akurun mifada molu akure divehin ufadda faibabe liyumuge amal nizama divehin taraki koffave mifada kankamon mes algodmen egigandani divehinaki amillavanta ufaddun tari ilmu veri baykan ade ආසාරි තරිකතකම් වුණදෙනි දිවහිනකි ඉජ්තිමායි රීති සිෆත ලැබෙගෙන වා බයිකම් බඩු මාලෝදකි මේ කම් ෆෙන්න වර රීති මහසමයි මේ කමුගා කොදි බඩු එම්මෙ ශාමිල් වේ රෂ ziyaara කුරා මෙහුම් වෙස් රෂගේ රයිතුන්නක එෆදන් එකමුගා බෑවරිවේ හම මියයිකො සගාෆේ කොලිවරතකම වා කෝඩි කඩුමා මාලිනරුමා බොඩුමස් බේණුම් ෆද කොලිවරතකම වෙස් අඩුගොඩ්මිනේ යගීම වෙදනි දිවහිනකි එබ්බෑවන්ත එකුවරි බයිකම් sababaki mifada komme kolivarigga ves kudibodu emme shamil wati e majala e ufaluga emme ves beveri wati ehmema asari tarikatagum bunedeni divehinnaki ijtimai reeti sifada lebeganwa ebbavanta ekuveri baikka ade nimmalum ves alugodu dannawani asari tarikatagum alugodu mena varagena kantateke bunede egotan divehinnaki kom bayakama divehinnaki fannuweri hunarweri amillavanta ilmweri baykan alugodu minna asari tarikatakam bunede hubbul watange mativerikan me asari tarikatakam alugodu minna kiyade hama meyako divehinnaki ijtimai reeti sifada libiganwa baykan ves asari tarikatakam alugodu minna bunede alugodige duayaki me asari tarikatan alugodu minga terega gina dohunda hettavum amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh